السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عندني ndo umsubushiyani mahalani akanga mchihundao wacha dekenga nyiharumu khairi na unono insha Allah ya rabbal alamin. Nge sikarduka wale haku wakanga tujokaze message zinga zijomba kibano ka wajuzo na basa nga wajuzo na apre umuhimu do karlanse message nga wajuhishia warenge nga wajuhishia watsehe shomuhimu hatundo ulanse ndogo zijokana maana. C'est pas forcément ka hena mwanadamu yatwelewa ndogo za maana yo hena mbre katsushinda ile ndogo za maana beshe ngozi juo shaujo vzivadi nge wajuzelewa wajuzirenga watujuzelewa hasara ya haho amzielewa kayo hasara ya haho wote bo watukufu rekau jabanu haho eshelezi zana mbabi kabati utujwe maisha kando ya remawa ramwensi hatu ruwalo bonze ruwalo ndani ukabeshe nga webonze shangu wa milano wandu zaho ikakutu wa milano wandu zaho ngozi wono harumweze neti izo kazi jabwandaya aukai dunia eredi hajanza gerkanza rjebano rongoze mbabi yo shababi mabani hatu kaudu walazi mordo warongoza haku de mashababi mabani hatu no wanashe watu ukarzamba juzi ukawaritendea wawafanye zahao rekawa fanya ndo rekawa fanya na hiyo fanye zahao nge ngarombao mgusira hajari elewe kaizo joka uzifanya basa izo zote za hatu shazo zipasara fanya wajao kasinderiza wa basa nge ketsubidi rikensi ronetsi hatu yangamia ketsubidi rikensi ronanru renda nayi narjoshinda rabeti jao harjoshinda wazira rabeti jao getska hanza rjerla mwane banu ukam joke baneza bakchabano ino volonté shaka batsi utsuju okaya haina mwana mkomori nguyelewa ukaya ikartsanga nhabazima wandu wanukwaje jorishinda shabaneza bakchabano ihindu shambao inunida ino volonté de yatsoba kibanu shanga muamini ukaya sonti pia ngarjwa ukaikaritanga nhabeshe mji mzima nartoma mji mzima jwa mkazi wajoshinda wandu wartambishao shaiza bakishabanu unuma vumwelewa ukabanu wangamiao dasi baishele uko ilingawe haruma hazi ngumundu ralizibijana nartsoma ngoni wazibijana izo tsuona mruzili uliwazoko mori shanda nartsoma ngondo ralizibijana shaizo kasina maana ulionde nti hawo heli akando ilio ukafikiru kawe mru wazalwa uzalawe na nashwa haho uzalawe na mawana shewaho ngawe na fami ubahatisha ngawe na wana bahibeshe ngoli wazibijana hizo shahena mwanadamu mwenza maarifa nguyele ukaizo kastito sha olihonde nti yakomore heli akando ilio ukahena mwanadamu ndo harumatsi yukaza hitso haruma unone kangu yukaza hitso haruma shari kangisho yone maana wandu watawaze tiza hao wende harumatsi zindwa china wende waji refugee waeshi da waile ukaomala honjo sharia ikahadhul mishia kujona bramani da waile ukaihonjo unono ikahale mesheha kujona bramangali shenge umhala nihoze nowezo kaziti wanukwa jajo tawonde iho wende mana mwisha wanduwe roha wende Faransa wende Canada wende Marekani wende hata nzizi ndo China hawa ile wakaze tizonzo na sharia zetizo ngizo na unono wane kande mali yojo ndika komoro kemi ajodi mahajonda mapesa shengizo zaje kaulimi na wema pesa ujo ya hunda kuna hundo nono kuna hunda msomo weja udhulumi warwe mbashamba ya haho kuna hunda mrafani zizo zitsongeza wanadamu wala wakuraji ya ufanya hasi gende banda kanzani wanese wandu wonti pia ragwelo harma daula ragwoti harma daula waile ukanga siana ngasi harma hasara ikainsi yatu ibachaina mnaino ukawe ufanya hazi wa magondo mapesa mzazaho yerema ngebidombe Dar es Salaam babaho yerema ngebidombe Dar es Salaam werema ngebidombe Dar es Salaam na Dar es Salaam kutoda ralizwizi hivi shawo shashi de kaona ralizwizi jana maidi yede manana bukabeshe goli waziwizi jana izoka sina tamamradi kwa jwambe maisha ya usiku hedi akando ya heya ngiabo hena mwana mkomori kabidi afikiri he daraja hiyo yatitsoda bangi harmaezi nguliwa baizo kastina tamba faida ngojofanya hazibeshe mahakume kuna paroshile wen sataral vijana bavuni he mihima hali akando ilio okakartina msomo kartina mnono kartina mwenje kartina maji kartina tabloni sharmaezi na wema pesa ujokangu ya parso harmaezi wofanyo hazi ya ukatina tamba faida kwa jahamea tubahatisha udo harmwe hazi
yudo banna kanza breshe lezizana bana mruya to wele bunguli lo hetswani otodoji ukange harmaezi bayo lo harmaezi ho kweli wali msaidie ukamba swefu ukaima pesa ya rengao katsurenga sawa na yorengao uonge na namna yokashindia birenda harma tsiziro jine dia jiswanye kare mesheha wawana hahe katsuwa linda walelone komori shaha sana hafanya mkonzi hawawe harma tsiziro jina ngwa yeshio yawe ya hasara ndaunda hukana baraka utionokanga wa aeroporo utionokanga wa hidrokarbiri utionokanga wa ladwani banga wa harma hasarifu kensi yaho keti sawanezensi yudo banha kanze jaresha lizizani nsi harma wandu walo harma daula ya haki nsi harma wandu walo harma daula ito ya haki ngami harma unansi wa manamkomori ukae mzaze ukae mzaze ndensi kati mnono ya kukarno joka wanono ala kuli hali so tsipianga rijuwao hena mwanadamu gujuoka mzaze he sahafu bade mresati nzi hatomaya bada beshenga wana nashwa haho beshenga wana mbaba haho beshenga wana jumbalo na mali sheka mzaze he sahafu bada so tinzi hatomaya ni mzaze wa kweli yonde ensi mzaze wa kweli yonde ensi yodo banna kanza jeresha lizizane banu litsikubale wanu waridhulumu bangu atowezo wakando wafanyao wanao kabati mrulelesha ukomori kabati mrusome ukomori woti pia watola wa harmati zinwaji nangu atsaho maisha hao wariwa jawa kensi mabutse na wari rume yabogasi harama hasarifu tizanzi hakabuli ya banu ukashababi mkomori uti kensi atemwana wali msaidie tena daja uheza mnazi yabo nyingi nafasiri leongo rumwana alimsaidie haribu prepare mwana hahe Canada hau Faransa maudi araje yorume yo aibu na mzazaho hakaza hitswa wedingo juha ho kawede joka umlela habo ya ulela yabo tomange joka paroka aje ala kuli hali ikau kansukali msaidie ndio hadi size maisha hele posho la hai yabo joka paroli ba mzazaho zangu za hondi hawe mwana wa mzawo joka umlela ndi Israeli zuzila msaidie joka hubazo zodi joka uliba mzazaho dulele mwana nge mzaze wako elinde yensi ikaiba sawangiyoti na mkerati babanu wanwende sawze tizahawa umabani hano harumaze tizaha dunia pia kabatile be ala limsedi kabatile be ala miliswefu kabatile be ala kama liswefu wanwa wonti pia wasago maretrete ikango afanyo hazi wandu warenga yezi hegozi shamvu sawa na azadi shaze tize ndo haruma uhaki mahala na Rwanda wa mashababi ndo wende sawze tizahawa na za sana kanza ni mweshelezi ni ukaharumwe dunia yoti pia ze sektori pia mzona mamiliarderi rangu watsunga jizi nyama rangu wandu wa limao rangu wandu wa lowao rangu wandu wa fabrikeo zinru zo sektori zo pia ngizo na mamiliarderi tipaka ukaharumwe daula za barindi ni NC imashababi wa Komori watofanywa kahomruka anrodo mrukaharumwe daula ngujujo kamlimaji ukemiliarderi ujujo kamlozi ukemiliarderi seleneli yakandu wajipanga gets kanzaresha lizani banu na rirecho na ukana baraka ngamona we daula ino heli yakansi ukahaina bafu wayungwa mbili haina mji wayungwa mbili yamashababi wanguha mbili ile mana yabala hindi namna yokaya batijo paroka mkonzi wa ubazima wanrajwenda usoni haukaya abwe kama rwashana watanganyema shababingo ubazima yaweza uzifutu ukangwa washashira hanasi yode mana wakauranyisa si ushababi de mana wakahanyisa mabavu de mana wakahanyisa imiji na waile ukaikanga sinko nzima arjohele wana arjohekezana na ukwa na weshi tena na ho kweli woko ketsu bidi waeshi ukeza ho wafanya nai ono ketsu bidi waeshi sisi ndera kabidi richipange enga rindodo bacha ripange anda kuli hati ngarukubalio kadi msaidie ndio kupangeza hatu ngarukubalia ukaazalide tukopangeza hatu kabati namna waruwa wajoko kushinda wapangeza hatu nutuka kwaje joshinda shakabati volonte wapangeza hatu paske mwanzao heli wali rumanai wana wajodi wa rumenai na yoayi buharmanura maga sina akili ikarba kishahida raja hiyo karilinde na fatihu wa azali yardiaje rirume no ala kulli hali womo goni mujinga rirumani mbabaha rirumanai rdije rumane mwana rumanai ya mga sina faida ndini riesha la kulli hali gasina faida ndini rieshi si mashababi wa Komori rirumana zalina limsaidie na kamali swefu na shaihani rirumanai kabati mtu joka rirumanai
ridir kaze hitwa tena harmo wana hao wajewari rumenai yambale chindimbe hala yetso lisemwana ega mkubalio ka emwana wa azali kutoparoka mwema harmo komori na yengu juo kaya mbabaha yarende na harende ekomori nai yabungele ukambabaha he ujorendwa nai haizo yarenda yabwe mwana hahe kajange yujoka udafimba bahe yatserendwa nai awezo joka ufanya hindi hena mrujanza ambetsi haki gujumrwa hitswa sawa nizumba bahe yakafanya wizo izo manarto helewe hindrini izo manarto helewe hindrini nsuono wakati bababu ya jorenda mrunai nijenga midhamana ni bule mrutsena yafumbe babambu nai sichomungwa iyo ndeheli azali ya pangao yeno wanduwalo bazima tanke warende nsinai wajopango wanahao no wandundao wawehensi warenge nsi hawendela usoni batijo kamrujwa mbabaha nywa parofanya nai neni jondo zamba neni jondo sinongona kujorola hitswa yabo walohar mahasara ndasi mashababi machaleo ngarjoka ulelaje eke systemu nda inundo kandera himile msaidia rivera dishiru alafunga mrongozo nyi wandumdono wanameti ya wakilaba thumma wakilaba mwendao heze intere personaliza hanyu kamrende ani kwa radizu kume hawani kwa tike hawahudwa telefoni ni haja kanisa do defande yes ngawe mjinga mchungo wa jinga ukaa wanza akili wambakeri hona andora hano kando mimi abasa ndo inu nganombo mgo wanangu wa kendo shana nsimbuhe ni taabihe no wanangu wa kendo yabuka micherinye shina yi wanangu wa nshiro halafu nyinyehe mlio ngamwedo wa meji telefoni na radiziwi kume na mafura mule telefoni njemdo sifu wandu we msijinini mkeka mhundu toma harmo wanahani uketwa mayaho wanahani ndikaye ntingi yonti sawanezetsi yonde toma ya hensi ya hanyu ndikaye nti irekebeshe hangiwe na sharia banu kama timwana damu ya janza jaishi faransa ukamwe shifaransa uko timwangu gawe garanti ya honono gawe ya hembenwa hula yozo siuzi eho kahule na mzazahu wanokayo aula ukahule na mbabahu wanokayo aula ukahule ne promotion wanokayo aula kabati mwanadamu ya Johannes mtiliwazo ta ukanga wa European waroha wajawahula ardhi Madagascar wahula ardhi Komori wakanti watawele bayali lo harmozeti zao neze imponene no mweshi mziro wadonu wo wele ukazinti za tuzonti njema malgré amani welono tawa shawa prefere wajwa kanti arti harmanda hizo tizilona bahari njema tizilona hawa ilona twiri tiziloko kasina baya hamada zilobo tiju hao malgré beshe ya sharia ga shedono sharia kashiti amanige ndono tawo shangaro na wazungu wenji waestale mayoti waestale komori asina mahana mahata wazawana hiyo ngamona wata wahindi waramtisho kakalfani wala timkomori kalfani wala mhindi no ha prefera cha nshi komori haindi hata waka komori ndio na amani hata waka komori yo rahisi hata waka komori zenogo zao zonjema parapora hensi yahe sisi rijuha rijahu nujetsa maisha hata burizo nao shensi hatenge kanjema kabati ya de plaçage hunu ya jarende mraja rohera ko 4h du matin hata 18h ngere joda honi uje utsanganya zibindi ufanya ngro na yoke jahe ya musi la mshakara sujar fanyeje ubeze ulale weshele 4h du matin sana ujuka rudurohe yego futuka wa mwamala kabati mwanadamu yajotsa waizo shazi nzija sababu domweshi na ira belili waono waritendea alafeka si majeni karja kubaluka garendona hii yabokerene mratso za dada kairene mratso kaza dada rahanu ndukanza dojifara magena akili parce que kabata akili nti matière parce que nge akili kama matière tidokati uruti to wanangu na akili ni wahuja hizo waona nizo wonao nizo fikira ujuzinyeshi yode yamba wa akili experience huono heli wandu wakawanshi ngono hela rwanshiyo ujonza wandu rwanshi jabo yende yamba wa akili sheka ukanti kutufikirizo yabo kabata akili vomyonge utsoka kuzalwa dada geizo lizo nakahanza jerke tsibano rubesha lizizana itike wandu lo harmaezi itike mrutsi harmaezi na leleuka ensi hatu yo muhimu rahana mrunzima tizamba juzinro kakairi hanza ensi rahana mrurumonsi kunwa ujahanza mru urumoensi rawe janza ensi ukai mrurumoensi wengu jobira inde zahe suwangu jo ufahamu singa suwangu jo ufai kuduro ya Mungu suwangu jo dimissionnel ya bakish shaensi yonge jo baki yabo anza ensi kesa wanezenti ziste hiyo sharia
zilona unono, zilona msomo ya wesa yolo joka twamaani ukesa yoka baho tsondi ha roha shensi yaho ngiyo njema beshe uranzimza zao nga harumo aminifu ka ensi yaho yonjema yona sharia yona waaminifu ngiyo namba ndwahula kuna ukansi wadi wadofikire bamza zangu ngeje ibe mwanangu ngeje ukanga si hundu shakarti tranquille abe mwana yeto roha avunzi wa mdu kabatila pitali hale batsuka wandu wasoma batsuka nivo baki batsuka nivo BPC kuya joma universite Komoro ritsoka na lapitali za kamfano rikana misomo ya kamfano rikana sharia shaka ustahilo emijika ustahilana ezi jajelewo rishao doktora harumo emiji hena mji doktora ngabonda ta aeroport wenda werenga wandu na magoma woi mwana yaja na doktora kartuona hata alama za hizo doktora shagar toshiyo ka hardi hajanjia harumo system yaho warirwa uhitso yewe doktora yahenda hii akonda some mercenaria yoni yakonda yasome parce que tsikayo kahena mwana ya prepare wabana yangaona ni mzaza hena mbaba heno mjwa msaidia ende asome orejei mjwa fikiri namna yobasa wayenzi shanja kahele wakangurejei ajengariye wandu wangamiza wenzi yawe misomo ketsina faida emisomo kaitsina faida ngari ndondo obi aje changer system hino ekati na sima shabab alafutika hanzari la muhe rirenti uhara bayamba handuza muhara kahwende tanga rirenti uhara ngam aminu kaya mji mtiti wahenga zija bahe population ndo harimo mji huo ngo wenji rana rijeshi kamili rangu gendarmerie rangu FCD rangu police do mji mtiti udo harimo Komoro eza barindini ritsodo do tsangani ha hamiji hama bafu ramba system inune lawe bangari tambi hawo kartsula mbahiru kartsina mwenje kartsina maji kartsina unono abasa hata wehozwale shishio mpaka ufanye scanner nganzonde yafanywa bonze wovunzi wa mndu hata kwa tushindo utagobo wakati wo tudwa gobo ndio mndu habada ruduo ndo paske kwa jatreto bantu bakabako zarangu yabo izo nugo yakabilirwa nenizo ka kartina hata zilonjema harimo ensi kartina hata zilonjema na mwangalia mashababi mabani hanyuwa roda hitswa bure wati wanu wakawaua bahike wakahuku mula hezenjia za kisina mukana roda hitswa bawa uwa shawandu doka wandu walikuwa tujiwa ne sistemu idhulumu bawano kakiriri wa uwe tirampeshe ya wea bakida wemda hukana baraka maudu johelewa ngojorumila ila uya ya rumilo afe swali ndio jorumilo maudu na mwangalia hata wandu wafanya hazibatima onao wenji wa hawa tuondoze roho mwono jaza wakajaka batima nao mwone mumwali kajaka batima nao garjuwaza wawandu wenji warola hitswa paske hene mbre data yatana bahia ileuka inu system inuke tinjema ya wesa warambu wa lazima wamtowe kanoto wenshi tena nge we washangiria ezi amanda inu nanzo welewe rangwa basakabula weleze no wananyuhu ukaekakarja revantike yabasa gejoka trotari au kagar jodore ngo hamzima tarihise yaboka iri revandike kabula rareja karandisore ngo hamzima tarahisa sikanzari ele ukaketsina faida tseleza banu ndora ngo mandoni ni watu wasuli banrango mado kanzani ele zebanu kaya banu beshe ngo fanya hazar mwenda ule ngo libwa pesa ketsina tafaida ukale kartola bawa la loka 8500 lilo 14000 ekagoli wa 80000 yabunga bana twamanda hu mwana yere magojoka hufanya umsomo gojoka hufanya isotso fikiri mwana da mwangalie fedira mba oba doka yeziza doka ambisha kabati ya manda hiyo mitsone ya madabdala huja yali swali kamtiti yotishia shema madabdala huja kweli baka mercenaire wakayao shema ishakaja ka harma daraja ino rone yataki haushashi rone ya johari na zinji shakabati akapewa mada hilo halafuna mla ujinga matsoni mwangalie ni wandu majamare ndo kako lisambia adui wa hensi na mwangaleza nyumba nize proje sambia zita harmaensi wanu karna paroru mani daika inde hatu wale mdonio ni wakomori nga mwanzao rirumani daika banata maakatili mukarram nga wandu wapewu kuya jwa mekomori karna paroru mani daika sambili latidaika ula mwanadamu genaze ereri zahari shana mangaleza njema ya kando yazifanya enga mri ya shida yazifanya itwali swali
badali swali isambi na mangale majumba ya wa harme komori ragule le pitali ya hombo ragu majumba ya loitsunzu kawanzo de washili ya hema yatima rangu ya hambu hata mtsuje yabo rangwe koli rangwe le jumba la ulozi la wahova juu ranguze nyumba za wahale ziko harme miji ya kilozi izozo tipia zalaja zanganiza zo tipia paske katwanza bake hata ushahidi wa hemruwe umambo ni mwadui katwanza bake ushahidi ukabakamdu ya parofanya roho njema izo pia muzikazi na hiyo faida ho wanansi hiyo faida ho wanansi surtout dawe maskini siki waeleo kao tajiri wao ngojoka hujaba alimsaidi edo baralizi wizidi dawe shababi wafanyo karale garlaho tino mafurana alimsaidi ya ukuno jahambaza bizahe maudi la wajoko tina mafurano ya bukairi waniensi yaho kensi maudu joshida ufanya hazi ujangalie paske mdu kadolele shahomezi wadamu kadolele homezi hizo ndizo rakautsaha rwesha dizizana kwezi watukufu sikarna mchaba nurudo pasheo shagara nzorudo la mlana zi akili zisike jamafra na zihafa na rila muheri eleuka ensi hatu kaka itsinsi karna parokana ndogoza hayo hata sirulo bonze karna parokana maisha ke system ilo koma rida yo mratifa nyokaringe bonze zidogoza haskirio harabo basi weti mfaransa gaunora ya shifaransa shawe mkomori nzaza hunge komori mbaba hunge komori familia ho pia ngio komori izojo kanza urumie mapesa uliwa faransa kutula nyibawa ya shihun shangwanzo waune komori mwanzo ndo hule shuma shafersisi arali janna megomitsana wendo hule feruiti harali majana malina megominani wendo hule firdisi harali majana mane yaweke maishanda ya ujo kwa parokana maishaje gojo kwa undani wakaunda ndo unda hali kwa ubeha gari welitoa ralizi wijana abamba korke na ralizi wijana maili na holi bahiza umtena nganzozi wijana maili holi hula na rutamba hula ralizi megomitsa mbakarakasi yangale mapesa ayo yawojo kwa parokana maishandi na hali ukakana ralizi wijana maili zikahuba hizi zagari litowa yabo rewalo bonzi juu rewalo bonze goro muhasarifu kabatsi jito parokiri system inu inudhuro wanadamu wote pia bali hata na wao warengwe mapesa anu bali watojidhuru shanda wakawa ndo wanasahilo shawatojidhuru ukaenzi yao ketsinjema ya ukuti na mweshi yeye alimsaidia gojo kwa remani avese abasa hata ujoka utolwa wende Dar es Salaam wende endi wende wangaliwa ingenzi yao ikaanti ujobe habo dola mlo hata kakwa tushinda ube hahunda china shahufanyuka kutwanzani eti yao ikemwegoni mwezenzi bahari ngojo shido de place hata ujoka de place ngojo ndio sahanga mia wajidhulumu hena wakati wote toka voli ngea wizofanyao goto jidhuru goto ridhuru shawo katombe difference da bakawanga wana menji ngojo shido jide place wende shawe bo shababi madum zaza wacho kaure mawoto kusukutendo ambaye alimsaidia kama ziralizuma jana mailili bazi nzangu Dar es Salaam kanawo nika ingeti arioni kerazi hukume ndio wate mwana nyuhumro getiarioni kerazi 20 ndio wapaso kiasi fulani hiyo the system ya hansi wanu wao ngeti kanza resha zizane banu kaya yoti au la hokari rumane wanruanu wardo wana hao tena wardo waje warirume wanenge wariruma onro rijomba ka abo wana hao bese wajo fanyano ba waze wao wakafanyano shawandu warirumonai gardor kaze hitso harmo wana hao tena yo hatwari nziro gena mkeradi mashababi rilamuhe ritike na wayezi na watoa yezi na rukubadukaya ENC yemzaze yache ndirahane ya zamru ukaishi jotongeza ulele mzaza haho ulibe ulezi wakanu warumili wao haule lo wanazi wana haho dekanga wenansi ifanone zensi sheka kutsinansi kuna paro shinda ulibe ulezi kuyajwambolela mwana geyo de yakolazi murike harmwe mitihani yodosha dezizana shati ndo kawrike harmwe ze resort do plana hama mjinga tsola wa Idrisi mumtsuje ngamonao hena wakati nguharmwe ze roso ha usafihi hayi mba opposition nyika mnaurishinda ngamonao wala mkofikiro kabala rimbulianile bunjiloni la bala kabala basi wanafanya control ngamwelewa we hadisi wa mashababi wale zahenga zendao wadajuzi wanajalo le mwana mshemheru mbiliunu haindi haileo kama ule siyonge jo hisa ngutsahe bahandu ya jujanga ule baura hii ya jirefugee parce que haileo kaka tinansi ya wenge adui ulona akilijo zwafanyao haileo kae zinunge jo hisa na tapale baba nungo shidani heshima ulu katsere mwanu wali
shangu jo jadayo ndhe na nduhunu wa mro hitswa paske mjoka wana wazada wabasa wako anoka nsi wadambo ka dazabezo kazangwa wajole ukawe enemy wa hensi hao wajohu huwa alafu mashababi na mkeradhi mreti horemelewa wa ukotsi libi alase di Muhammad ho bangwa mrukotso mnikambe ndu yale umwabyo kaenda deola basi ulakati natamba akili emro amando lero kati domre makotsi wala ndo wakabidi dore makotsi ngamangalia wandu wahanti wa walote fande yezi bi alase di Muhammad na bwana tola mwitsanda maskini mwoto manashe wangu yajoka ina ba akili chajare ndo daba emru lo faransa wore ndo daba ni ezure ndeno ko tofanyazi une bendu bela Idrisi nonola kabatsimba tabu wala kujofanya lazima ya deno ne mendu yale shat kanzani mweshelizeni bu mashababi ka system tsinda yinu kabana mru yale laho mezi wandu wanu wamtilo toma ya hatu azalia fanya mahakume na mili kabatiza basauha na mweshelea wazali yeya mwanu yezi yakahiruma moronike jaka uviridishiha hangama basi asubuti amba ukara kabati yezi jo huja komori ijo paro shidere rengeze kapitali eya kahirengeza ndo sambi ya kahifanyansi ya kahitapare na trottoir hata bamra ile okayo kapitali erabu ya jafanya dazi eba nubo wakomori mdiwazo kaende mwinyu paze nyumba zakao kapitali bahari zikaharumanzia zitoza kisharia eze nyumba ya kando ya nshio no wanwa serikali ezo zikanti ardhi za hao za kisharia yaunga muyelewa ukawa wanadamu kuko twanza waparomana na mwanadamu yeramfia ezila miliari ngabe za kangamizi wa armaiti zenyumba za kapulana zai kamjadi wazanyo tipia mziwa zila miliari nga za ngamizi wa armaiti zila zijojo urengwa ne Daula ikayo Daula yanzo mendeleo na wazirengezi wajirise wanu hauzike diro za Daula wandu wadado rejezo mapesa taniko mapesa unote dhulumishi ukai landefo ya henti de yangamia leo kawarenge mapesa ya bisi utirido kabela ngabana tijabali balala sawana mapesa ya bisiwa ezini nyumba za timu za kaordizisi swabonsi ibale faida yoni kabala ndai yona de mwana adam kweli rajoka za toma kabujoka za ya onyensi inyibali msaidie yo nyumba ya witi inyibazala nshio hamba huliziwa yo nyumba ya witi haulizwanilo na wenji wazenshio na womuono kaeze nyumba zahe marangi ya wazaza hatu wasimbuha manga mahana mahawaja wahembeza nyumba hizo na wao watu wahudiza za ardhi hizo wandu serikali shaka batimga atojo jipermete ndake nsiarma ardhi ya serikali hata yemunde shawa wandu waandika zekritasika wahuliza wardi wajawabira dingoni wardi wakawapuli yo dhulma bomana mkomori kutushinda watu elewa ele atojo jipermete niseza nguwa jao ndina wahevala ikamno notende wajawombe beniti wahavala badala mruwezi yantendeya kabati ndo jojantowe bada serikali jo mtowa wandu wakawahazenyu bazila rumaze ardhi hizo za mboza serikali zila watu autorize waneda ula shawada kwa jatso jenda jao tena mkera dhiri kubaliane baba ngardhulumisha warjidhulumuo lejeshi timwambia nuka lejeshi kaljatimu 3000 personnes lejeshi lontipi lejeshi kaljatimizi 3000 personnes na timwambia nuka mji mtiti wa Hekomori wa plus ya 5000 personnes maana hindi nira tujoshinda rarengale jeshi lirabambio ke system tinda yino le jeshi hilo ekakartuwana na wahabunduki ngarjo mala lao ngarjo wanao mala wasume yao ngamweshio mazindo ni nyino wanrasha hao yonrongo nyangu hoka heli warengo wa hatunde wa dhulumu ekartore ngo ha warendara wa dhulumu ele okabano mzaze munyu zabala yokoza ka hodilu mana yego afkroka mzaze yaza imwana mvuvuni yakauroda hitsola ulange radhi kajaka radhi shakaja joya fanyeje ezo manara tujoshinda rawo na hema jeshi wa watu hindi beshe wono wana hatu shari wone soka banu watu si ukoza na mkozeje hili rikawo ukoza ukeni wanzu yabonese banguzi yeuli singa shaika libolesa banguzi lilona uvundo ilolo hamlwa nawe kango hammo we ukoza we ulipo ikoko ulisingi atangelije libone ya wema jeshi wao le hobonesa lokari wolilie hauri wa uwe waile ukanono banunza mwana mwinyuza ya mwana gukozo wakati ulilwe mwana
haumwana nyamru ya uliliwa mrugu kozo wakati ulilo mwananya shatsi kenzi vanu rudore makotsi hauri kanzi alhamdulillah ndizo mgwanza ezo mgwatso hanza dazi izo mgwatso hanza ndazi heni zifanyishi hao ngazifanyishi hao he amri ya Mwenyezi Mungu shangabwe sibabu ngabwe sibabu karichabeho atedora lana hitswa retse systemu ya kimafitsinu rotsulo hanzo kaimro imu mjini hatwarende nayi karoto hameze bizahi emro yedo ni bambahi rutsulo jo hameze bizahi ekujo huba hatandi gujo huba hatandi tena mkeradi kwezi watukufu mabani hangu surtout ukasinderiza wabasa sinderiza wabasa ekakarja fikiri abasa vanu wako mweri wamboka eshijoka ishomrajoka ulama urushola lomfukoni ishomrajoka ulama urushola lomfukoni retirenso wana hatu ata mwanzo wende liko lirika karjika rufanya oche ya warjoka ulela wezi na migala na ripangenzi yatu ikenzi rjoka na wana waketoma iketso karila washanga sinansi ilonje magejo walela shartsire meondware ndo na ikotsi vanomala na chita hunu vanchita magobani parce que weloka sonti pia wandu ruloko mori vananga si prison ende mana loha mama gobani vananga si prison parce que kartsuta mkuu hazo akaloro nao kartsu esheri akalora jo kanza reshi ngiabu ngasamanga si prison kejaka lazimurike prison ukajeshi la wandu ziwiziraru na wandu walozi wijana nsuelewe namna ya kale jeshi lo lishindi wandu na rila muhe rirenge hisirke na volonte wandu wanurambe tijawe systemu yinu na rambe tijawe systemu yinu rirendo waze watu kwa jauna ladha sisi kartuona ladha wanatu wajake kwa no ladha ya wari umbaje fanye jala kuli hali riumba jeri fanye jea wala kuli hali waze watu watambiha sisi ngartambihao wajawaje watambi ya mugyo na faida hindi garjoka nse hadinu hatandi idukuka shido badilisha ngetsi kahanza arikubaliane hena mrakensi afikiri rambetsi chao vanu kartsuone wa kweli njoshi la rebelilie ngamkubali uka ho winji wa wandu wao wasawadiri wafanya madanganya sha nartotowe systemu rangu gejera ngalie mbu yafanya madanganye mashashi ukawa nuramba kabanuka taparo rumani daika kanoparo rumani daika ngari ruma ni mwanadamu zozi ndo zina zema shaka tobi mise yafanye zi ezinji ni yafanye zishashi yawe yafanye zishashi ngina nusu ya imani uondo rjo kumtendeza shari sabe kako mwera rjo kwa parsa mbu ya tupa rufanya na impossible ukana paro buha komori kana parubu wanu sonti pia roha harmazerezo we parana ibu roha tsoni harmazerezo wa parana ibu onti pia hemruge na siriha shamnyezi ngwari shishia sonti pia hemruge na siriha shamnyezi ngwari shishi ngabuza umwezi benu harmazerezo ngabuza umwezi wone hewo michini shaka bati mundu duniani ketina sheha ketina sharifu ketina mu ketina mtiti utina uyi ya wanshio shaiba kishuka Mwenyezi Mungu amsitiri ngea wartikensu kan arjuka undadaika jari rume komori warwanga ya mwanadamu yakaina nusu ya imani ukaka bati mrujoka madaika mtu jodozi rejesi mujorenda nayi ajare ndeje jaboko sambi mango kaharende nayi shana mangaleze nje mazahi bazo zinjira no ndwabira badali swali azaliyo wema wahea fanyanda hu buko handa ni mungu ni mutiru wahende dhara uheda ka urongozo wana yeka hisuka bala kweli ngabo mbabahe hauga mabani haye kuyajomba mwana haye mwangale mrama belu eula gena manandini ya ishi duniani mrama belu mrubanama belu halila ya twende ukaya umweshuda keja kabidia kenu wona makalibama da yala usubutia mboka ekarisisi rimuwa sirjoria ho ambaza bari lutikalima la kibinadamu ele oshe ni kuturenga hisindo kwa hamada hizo mrusawa na baba ha au mrusawa na mbaya ha ya tuhumloka hawamu ya subuti ya jahar marezo ya mboka eka sinderamu warjori ya zabari yongyo na fasiri ya mboka lindao mwanadamu ya randio kayemu ije itondizo ya kando ya hamba ngari lindao mndu ya jara ndiyo kaberuye wapeuje mjumwezo ya hamba ukahara ndiyando harumazerezo kajanongo na mndu ya jara ndiya
ambaka ese kasinde ramu wa bapale richoka waharaho ambaka kasinde ramu wa zabari ukori msosanyani msina mtu pwagozi bana shaizo ndizo ya pale gozi zo hazamba yabo nswele washa bebe wa komori mzomo ishije haumba mwanzomo muone mrumu yije kabati mrumu yijuma uwo dobe mwanadamu yatsurongwa nayi harimo wandu wanu dobe mwanadamu yatsurenda nayi harimo wandu wanu ngamlilotwa mandai warumu ya handani warumu ya bili na mwanzo mjo warumu ya raru yabo ya raru kabatsujo kabisa ngajo façon tipia yabo ya raru ko jodisa ngajo façon tipia gay banura haketi trotari ngajo badilisha chande kare kubaliana ukakweli ngaranzoti yatuike sawa nezenzi ngajo badilisha ikartanganya hamichi hamabavu rikubaluka wandu wanungwa roha wajoroha wallahi bila wa rasul hata kwa no babaki wonti juu wajota wa darmantizi rajina paske kwa joele ukanga rtowa uwa wajoele ukanga rtowa uwa sheza bakisha bantu ritore de hamazaze sonti pia ritore de hamazaze sonti pia nyonti pia mrutsuni jua yabo miyo hatuntsujini nduri ya usise nsujini rundi ya usise nsujini so mimi nafanya mimi ndia usise nsujini so mimi nafanya harimo yezino mitsiloria chamnyezi Mungu alunyo kanga mihunu leo mitsiloria paske usukuwa hufa wo mzima sikapasoma kiesi njabandaya majeshi wahimi wararu chango mangoni sibalomo to hangu tseleti mitsi wangalia tsirejezo moto tseleti hantsika mwirejezo bana tsirejezo moto bwenyu bahangu tito moto tibaya sirejebo bangweni yeserse pia wazingiza yabo pia majeshi mararu ya himi harimo ebiro sirwareshu matsi zubo barazani wabago fanyo sabaga mpaso makiesi na muzise wandu watsuji siwambio kanga mpasuo ye makiesi na wahimi na bunduki sivure mtima timribavuni tinjatsa ngele kesi jabo nditsi pasuo e mashababi wa jar pasuo yabo tsikandani mwene senuka wanu madzaze majeshi yanuma dzaze kari kubaliana uka ngari revolteo ngajo revolte na ngwa jocha warama iti ngwa jo disparese ngamwambia nukayo de reality ena utsu amini hadisio na uzisa mru mtsuji besha waserse mtu mabia kati wambia majeshi kamimi ngampasoma kiesi kabati asubuti nzinga sivure mtima timribavuni tibaye omangu tsengele kesi jabo ndeti pasua tsenzangu isa barindi ni leo harmwe mijiso tivyara kubali majeshi zilizira warisa sanya na miga mjoka harmwe majeshi zilizira ya harmwe zihili waongwa ngwa waharasha kwa tsuga wafanyeje paske msuone jeshi ulibaraliziwi nane au ulibaraliziwi kumenazira ndaru wakubalewe systemu yinu shange mhara tijoro ndaro la hitso ukaonge na mbaba ngena mzaze ngena wana ngena familia jwanzalele shahe systemu ya sayanjia kana ujoro ha tijoro la hitso ya wandu wao amaminuke ka revolte wandu wao kwa na riwa wenji wangu wajotawa wanukartia mwema bara ja Nairobi ukawandu Nairobi rakawenshi yabole jeshi la joka jaluwe mru yabo yabo jokiri ufanya mahame ngomi na wata ufera wa jamona paske jokiri atolo ile yake mwambasa ayo yake nekuru ayo yake tijila hubi shakwa mori yabo ejeshi wa monalewa otojodu mwene tswara na mtwangalia si wanrulo bonze Faransa au Canada ikawa leo no mananyo mkomori watu paromoni umuzisa barza komori ule mjinida hu mijwa tila fumbuli mijo mru fulani banyitso ndabala nyondo watima itso julana mjulanawo bahiyabo mnansi wa hatu weti mnansi wa kajeriberwa naru waruziwizi raru wansi wandu wakarjeshi da riberwa naru ziwizi raru eza barindini mahalala makongo Kinshasa au Kongo Brazzaville au Centrafrique ilo jeshi litimizio milioni mengo mine na mengo mitsana emaranya wati kujwamba tijao yonde mahala ni uloma jeshi wa recruiter wata 2 za militaire ne maranya woto jwa mbati jao parce que wa ile wauka mriefa he haki yaboka kajafa haramu rafu halali wala wa ile wauka ekarira ntika zinabadiliha keriri revolter bahatishe alafu leo komorika sina jeshi ziwiziramu
ilo tijeshi bosha yo skutu bani yo skutu alafunga si wahara wandu wamenda wao wandu kwa hata kwa joshida wa wale mri wandu kwa mathalani kwa tona nzatiri watojo ndani hata wabahu wareme alafunga si wahara na reto lako ni baraka basi ndera tongeza zinzijirio si ndera tongeza zinuzijirio alafunga mwambia nusiri lo banu ukazaliwa ya adui mangaleza recruitment zaka ufanyiwa ni azali rengo ya haya kajaka recruiter hamadeza recruitment zaka ufanshia aswi ako recruiter ma delinquent kwa winji wa hao wanuko kawambilo kawe execute wa execute onwa levi onwa toka nsomi jini wado ibambuzi onwa toka jumoto vrabange na ufanya hila waile kwa wanurene wa tarwe system yinu garwa bombe ndo hila iliwani karali zina ne ulumsahau ikarambyo kana mle mauwe watunda wauwe hiyo ndio system yafanya shenge haka hautsaha ukweli sharia jeshi viriliwa ajonda angalie wandu wasoma droit ya warenge harmo jeshi huo banu wandu wafanya militero winjo wandu wafanya droit shawa utsiwezi utsiwa levi yengore kumlevi ndo mtano jeshi ajarende kubesho mwambio kati fanya kutofanya ukakatsuta rumulwa lenki kisha utorumulwa no levi ya lono wetswa ba hiyo ndio system ya zali ya recruiter madelenka uminga mjowenji yode maana ni zambao alafu ndo nangale mjini hao wandu wakawarengwa mapolisi wandu wakawarengwa na FCD yede angalie kawarengwa kume na wao wananewa uwezi wao levi zote za sibuzi ngeti kanzari kubali banu babanu kabatsinjoka wensi kabatsinjoka sensi yatu itsondasi na renti le bangano la harmaze rezo ne mabunjilo menji renderela tsama pesa bari le unga do tiji fulani na plus mafi ya fulani ze regaspia mapesa ya bure rifanya mkonti rihadisi kimiji kibavu kaeti wanduna na rwahunwe na ko sha ebora hambara mahana mahateza badili handazi ngaranzozi tendo abasa ndoko baraka ngaranzozi tendo adijumba dilensi hapo shikande zohamba zambwa alafu tsikanza abantu be message na renti za fedha opposition 15 na renti za fedha opposition 15 zino hena mrugende parti ya hahe zozo sibuzi shabanu ngasina fikra nzima dukari towe mruoi ukabanu arumwaye dunia pia opposition tsito kanziba ze parti zo zinji shawo do tsanganya ha fikra mshinzi wani yao yabona rukubaliane renti le fitina lokaye mruola wala watsindasi ngasina fikira nzima rama nzori to wazai yabona ritsanganya fikira yonde rirumye rangu gerjo do to ale jo kanzaranyisi karojo halise ndo to shokode ukae kamtilo arma system yodoji mana bukamna paro haswidi yondi yafanyile mijine mabavu na mtsanganya ya uzima ritsambewa no mwinyi wanujao ritsanganya abazima ikakubaliano karanzo to system yinu ritsi halisisi na azali ukaza likabati wakatenga mtima jo parora mbasi buzi nende kahara mbanrongo zilatilizwa jo kanza zifanye zilazurwa china ila namna ya humakinisha shange na mala jo kovira mfano dizo yafanya sambi mwanadamu eshitabu dunia na basa kwa mtu mwasambi etili atokeza lo mwanadamu ile atokeza lo rais na kabati mrutambiho dunia na masambi ile odo be mwanadamu jo komunika azali muaminifu kwa ndo yafanya hadisu kai mro yimu to kofanya ndo nje matsele mjumwezo yafanyila sambi yabo umruge mjinga ndujo kanza fanya hadisi na zali mroi kabati wa mahadisi yemroi kati wa mahadisi inunyoshi yotovuzizwa mro inunyoshi yotovuzizwa mro kena mkeraji wala kana baraka rente mahadisi yakawala tindasi wala ndasi wala jao ukaizo ndezi mjiri yao ndo ranyisa wanuye bazinku ya hebwana woi fitina na ilwate Qur'an yamba uka alfitnatu ashadu min alkatib fitina ye wape urahana mru ya rohitswa ukayo ndio uko sibabu ataurohitswa le fitina ngulirumio harumema shababi le fitina ngulirumio harumwa rwamila nansi le fitina ngulirumio harumwa zabiro hena mala ntipia hansi specialist hataba ha ukomo deserezo izonde yonde specialite ya rumio harumwa zerezo hata kwanti zidiwo kreyelwa zetinwa zedul kamali alimsedi wala tinda wala ndo hao prepare za kontizila waje wado detecte wandu wa waremao na
iso pia iso makri za kiazali parce que wa mwana wa iblis azali mtswa vanu yabo garjo besa jo fasiro ka azali wa iblis eki kweli azali wa iblis enda zibize ndo iblis yafanya azali atuzifanya zendo iblis yafanya azali atuzifanya ndazi azali yakarenge miyali na mbuya timisi na yo mwengo ni mope wa mwanadamu ya Islam yo hata ambaka ufanya mkataba wena kafiri lazima ustehi ukawo mkataba kwa jamba wafanya mkataba wena ruzi Islam ewo de mwanadamu kanzi umrakaza hicho kwa yuko parobadilia kana parobadili de mrurengo Qur'ani he fasire namna ya akamezo mjibia ewo mrislamu urengo Qur'ani he fasire he namna zo mjibi alafu wazee wakanzi wale melekoti bare mrani kwa ziwizi la toposhoni hatwari lonzi hiro na kana baraka bomajoni waruwa baba hatu wala sagwa wa mavuto maya lazima ni wadu wajorohorwa wende warenge bashara ziwizi hizo wala wesa umdu wa mzima gwa kaburi no mzima gwa baju wala wali ndo afa maudu shawalo hasarati ndasi mashababi ranzoriza ya basa pake yakushu akauka majana mararo belo majana mane eba maudu kadar gereshimu ya sakeno kama majana marandaru ya wesa yokonjwa magusayo ya jale le Henry wakati ukaula kartola bawa 8500 abango lulwa 14000 na 15000 yawo juma wo jukula Henry ukoze ngoga zenono nje zakaka subunguzi wale mana yafanye system ya Tanzania ili wanadamu warende he wabamo hena mbra kurubia limsaidie ya kurubia shaihani ya leo ka ulando toma yangu ndio shida neshi yu hatwari nziro imagine warende wale ino system ya kusudi bane hele maisha ndo maziro harme dunia yote pia ngabo taratibu wandu shida wabire shaye hasasanya ili njo ende ukaka batsi wandu shida wa mweshi watsogeze mweshi itondawo antino jo rongo bisedie na ibaido ni wamna kartwa bawa yu system ya kusudi afanyishi alafu mkansiga mwaremela ukoti bahari wo mbanirali vizidi silatiza hao ngoro kwa jahana gashimu handuza ho ngoro kwa jahana dhahabu handuza ho kwa dotsimba diama zinde zemaliza hatusina ho warenga wadi warono irushitwa hindu shababingo lindo bacha kwendeze tena ujumwezi wakando uzonaho akonga muzinji na tushina na zamba banu notsi pia mzijwa umziyeshiyo inamna yo mweshirezi zanisha zimpia mzijwa tena mkeradi watukufu reke harma bwana ya sibuzi hena usikuriti so kanzar mazerezo rutsoda na lawe na kanaula wahelekiyo anzuya lawe hazitendwa tsimwambia nuka ya 3000 personnes yaskutu hiyo kena ushinda 5000 personnes wanazijana wasoma walona mvu walona kidi imabani hanu wonti pia ndo warumozenzi kawati mrudo plus ya 50 ans madaula za bonze pia à l'âge de 28 ans ata 40 ans on doit rumoze daula ze posto clé gzuna ndo âge ya 40 ans ala fujere hanti belu jiru kogino na plus ya 70 ans e ungu fikiri ndo mwairi tundo toka ni wanu wajojaria darangata poshoni alimsaidia mndu kwa kajuru habatine butei harma shahiri ungu fikiri ndo mwairi kwata swala wekarenge swala uondo wa mkaza toma kajaurenge zizensi kama liswefu mru mtufumo wadu wa hanti tomaya hawinji na wenji wajua zetu biambiza hao kawati mrutujo zetu biambiza ho wandu wao alimsaidia ngani toka mlefi kawati mrutujwa alimsaidia ndembu yafanya kontra ena ajeka yamnika 1 milliard wakati haize voti zila za Mamadu zila wakati wa kidibu ikawa hunduze voti akasute ne Mamadu wakati ikawa hunduze voti wajewa mnike liberte ya hela duani ya tozi nduzahe heli ajoka hanza habati mika jahunda hardi hapanshe upande wa zali ukawa imnahara mfirauna hapanshe upande wa zali umwe wa jonda meruyale bawe enda hula mimi tikafanya hazara maproje ambayo pa IDC sefa deria wakati hela fanya muhajus 2021 na mwishilao balbala ya kaya alimsedi ha propose ilavaniyo inikiwa age kando ya kazebei habe ya 3000 francs waro serikali wenji hao Mwenyezi Mungu wabariki wamatinde hadi hiyo abakawati mtu joli malavani tena wakapropose ta wasani je 10000 francs parce que alimsedi haono kakairi amin kalfani ajeka rahano wa Komori ukaka nzam satisfaise haizo ya kando ya mrenda miliari ya mnika wende harmaze voti tanke kwa jashinda wahunda wajaonika ila duani ya renga heli ya jokanza ya renge
ngumnikela avani yaho akomori yakaitsinde elima shaundo wazaza tunwa baba hatu yakazebe hela joka hanza ndi arenge mapesa ayo wotsi mwanadamu ukazwa hitswa wo yahudi njumwe ma yahudi wa hekomori so ndujwa ukaila dwani wode mzaze wa hekomori komori ke nagashi hena mruli wa komori ndio mnarialia birola dwani no wana empo wala waru mbeza prefecture mbeza ende nizo halafa subuti afanya kontra kaundunikela dwani ya doto wezi mzahe bure kada no liba mbahino bahara ni kama pesa ka huruma yeye kajarumilo komori aka huruma yeye wakati wakanza na rwese election na mamadu isokizo na ushahidi halafa ndo amanda wao na mkera dibu mashababi mti wakazi hito bao kwa noparo kausa wako noparo kausa na mangalomo zote murawiraula wanu wanatofanya jitahidi hena siku atoka fungula mjini balene mjiwe ndo wafungulie badaka babasha atende hula ngewala wajakaze mbele rubani yeye umepesa ajofanya ndo ndi narube komori si umegomera zoto zunguse komori tumotofungua izile sparoni handa hu haranguraudi shi sparoni handa ila namna ya kufanya sensibilisation ya hezi jo wafai paske ngo anzo ile harma election tena wande wari rohitso mjumbe hedi wari rohitswa ngevo ila kampani ya kufanyishi vaema churungwe walini wakaurema koti ya mrunda we fatihu babaho hauresha mkodeni onkonzeni vahemwa naye mjade uresha mkonzeni kayirenge utozalo la babo shabadi rahana bojifahari yokangawe na akili sabo kawo kazema koti neze kanzu za lasi wanata dabalo dovanro ikada bala puhada honi dabala puhada honi wakudirambua tadotula mshwarara maleposho yode hede majoni mlio nganyi malada mratsa bokari hava ya costume hari mrava ya kanzu akaza kufanya hazi kebana ngena akili ketsuo nese akili akili ya haho dizongofanya zihufai zifayo wahuzaya zifayo wanaha shawo mwanadamu jifaharu kawe wanzo wenshia sababu mvuza mru fulani wakutina akili ikakutukanzi mjiprepare ukawensheze mvuzaho na akili ya haho wajiprepare shawo wanzo wenshia umizi itsikeriwe huzandimu hauhuzu vuriapa hauhuzu marunda hurumema pesa haho wasimuha rano kawaniwa himile mrumangoni overali chano bali ukana uriso lale ukae na masiwa jo kwanza urume ujopara atamrudisha kujo rumeni wa msashia yeye ya ukutse panda mdauka na baraka bushababi ni kwa mapesa menchi atasha kutse panda paske ngo rumwa nayi kaireka wende ulimimi bwabai uzeme bwabai yaho unume pesa au rumila mzaza no wana haho rano kansarama system yokaya wende wadode ya wandu bari bujoli wa mapesa yuketina hata mafaida banu kabana hazi nyangu hata usoma yoti nyangu sheza kweli ndurumia zemvuza hahe ndurumia akili yae ndurumia zemaliza mukadole la homezi wala mukadole va ulezi haumezi wazazani watambi hao paske wazazani wosa wana wazazi wako wazo wandu wao ukalewo mru hamba mzazaha ngo mbaba hangu yanileta na wasulela rajaini yalidau kahara mesheha nimbehe lapitali ni mwangalie ezo kazi uko za bosheni ekamzaza wa berhango chadani kutunda rajana mbehe lapitali emana izo ndi tsidabu yakakutinanti na wodo himila ndu wangamiza wenzi yao yabunga misoka kutina akili ukata wakutoshela mzaza kutoshela mbaba kutoshela mwana joka uzai sina ujana beshe ningawe na akili ukakutoshela hizo rangu himi hao timba yenzi yao kufuru yakukutina akili ukae nsi yone jole la mzazaho yone jole la babaho yone jole lo wanaha shatsi nde mndu wa muhimili ya loba mbahiru woze mbiwe ndao ya rabe ndi angade familia ha heti mwambia ni banu ikali msedi haru haru maezi kuna humona tena bahata nchobe rali chana paske manda huba rali chana ndawe yanzo ya urumi ya rume politiki no ya venshi hizo shababinge bidowe lewe ujo kubarali chana badaka tsububa kaula uwanzani gena mruma ngumrumia haru system ya kando yanzao lazima yobe mbahiru shero hasara ndawe na mzazao na babaho wakaza hitwa ukamche uwadele gena mkera ataondoka na baraka alafu majeni na rielewane baba mtizamba ndora goma ndo nivano kaharma dunia kamili haina sektori nga milliardaire hata wandu wafanya pneumatique ngama milliardaire wandu walimao ngama milliardaire wandu waloao ngama milliardaire manendi ni mkoma litudo shidoka milliardaire ho kawelima
ngone yoza habari na hena mwanadamu yafanyazi kwanza mbenriade yaweza tende handanilo dima zode za tende handanilo dima zode za sababisha walotambu hakuwa mweko mori paske we hulara ngukamno no gjo shido fikiri ndo ngojema shikanga wena nzangu ko na nerve ene vanhu wa milioni warende nayi ngono rende nayi shikango chimiliki mendwa hula kabatindu ajuja yorume tena ukae nguo we ivaya we hula nguo hena mwaha hawena mwezi wa sita shembe ndo hula ndio tous les jours ngebilo ule hawena lera ngebilo ule yabuka kuja prepare mendwa hula c'est automatiquement joka mruma enda walime gaucho ndo fikiri zirwa jina za hazi hoka vanemba hazi ya daula ila kelele umhala direshi yo harma dunia wanduka joste manyabo zihaziri zifanyo hunu anukwelike uroha ujisa zote hazikomrea kakomera josifanya ndezilalolemba dowana nyasi dezaza howana nyasi zo ndizo tukofanya hunu bali ya back reset au plus witu jahunu wojo hosezano wojo kwa mapomu wojo hawandwa zaze wojo walisa shahula zo ndizo hazifanyishwa hunu alafeka ire kanga harmensi yabo ufanyazi ya lima urenge mna sektere yao mrebebe wabaijana wakati wajoreme mbi wabaijana yokutsina ketsonga ndogo zinji sambazembe wende watsambaza ubolono wanazunga wahapo wapo ujokarma simwa hena mpopa ibana ngoshilo upwa mababa imararusiku wotajiri Mungu waweza kuno kanzi udwamba ngodwamera lishihwi yebanu emana tukamba lavani ngere ndo ndo matajiri papa itiyori na mtajiri hindi na lavani ngo yuzoro mama yondo bahanu ko amtsengolo soni nelezo wa komori surtout do wanazi chana risare hantisi wa komori ukaya lavani ndo tajiri wa mkomori na hiyo ngo ipuo nkado nzima harumama ulinu papa yuko ngo joli pa hena usiku imana tujori nda tajiri hindi ikao aminuka inde haza wala mipopa ina tsomba ushashime ngo miraro hena mpapai goshino utole mababa yatimizime ngomitsana parce que ya lobonzi ngaivao na ulajo yezaya basi bala hena wakati ujopa papai bala uluzu 2000 francs mami baba imemumiraro angalia 2000 francs fois 30 haina usiku ngwaminuka kuja jokatajiri nayo zelava na mamaha dabuko sisi zefikira zatu zo kazifanya hazi sharkanti rodelwa rikanti rodelwa shasi karanza rijilele shansu aminu kango undo 2000 francs fois 30 par jour ike kuna ukatajiri nane mbrio za 200 kilo za lava na mama kuchu katajiri shaiba chain kartina initiative kartu fikiri karitsu amini zo kanora nzuri fa kwa jwambe mbrio ajonda harenge shunga shahahe hashire mibonobo mengo miraro au mibonobo 20 5 ans après ou 7 ans après ya wena mbonobo yabo ya umajunia hama junia yakusenga uno tajiri sawa ne ulone lavani ritidio soka komori kana utajiri wa karafu ukaona tajiri wala ngilangi ukaona utajiri wa bilibili ukaona utajiri wa lavani zo pia zilao sho wakati hiyo kabajaka system ya hema bonobo kabajaka system ya hema babwai na zinji na magrenadeli izo abasa dunia ijaya wanduwa runawezi ruizo haustarabu na unono na ndogo zinjizitsa harmo ziruizo zabarindi nutsujo katajiri sawane yaka wale lavani sawane yaka ulime karafu sawane yaka ulime langilangi ibakisha jitahidi na uamini zo kanofanyao nge banu lazima rivire bali zinudivere shazi ndeza lazima rwambiliana ho kweli ndeza lazima rwambiliana ritikenzi rutsolole wa mruba bano la ramlewa ule mtu ahufa abakujale wa serikali shaule wa mwana mshwaho ule bani hao ule mbaba hono pari aulo tijida hubi hangaliao uwo wetinde wa mtai roho wetinde ujosa joka ulawa ngejo ulawa neka ule wakanda ulelo weka afu abahufu ikahafu abahufu na keradi mashababi baba no kairujile warahanwele wa mndu kairujile warahanwele wa mndu rijangaliye balu wakati ritojo kula kui odo wakati ritojo dharaulwa ukamsuone mndu ya joja parse shababi ulona mwamala ajambo kamsonurume bala mitoni kazi wizidi wote ndo jifaru kanga una pesa na dobi wankawa jaha mapesa ya risao kama jaha mapesa ya risao ni mapesa ya dima ni mapesa ya ulozi ni mapesa ya mdugali wa biro yote ujorumisha hena bahanu kama jaha difference
yabo kama mtu joko jawo dharau bari ona pesa ya kaharu wedo lima hawe do dowa kama mtu joko dharau ndunafanya hazi ya chikimu geawo ngamkazobanu kwezi watukufu na utasamaha ketso katsero ngwa uziro shanja zidumania zikafanya kusudirije banoreshe zizane mbabi nyezi ngumjo jalekezo na hamba uwinji wa hatu relewa paske kena ukirano elewa onti pia izonga msiju mtume sallallahu alaihi wasallam yakando ya todonyo ya behano mfano wa hatu batsoka wandu wakahumrema kwa jomba mramanda mi wakimafiti nione hadisi ngawatu zilewa ngawatu dozilewa ngawatu zilewa kazonje shama mdunde ya zamba karituzi kubali yo problem ya hapo shamjo kaza no wanazamba bantu zozo faida hatu sonsi pia insha Allah Mwenyezi Mungu jalia rikewanru waudofanya njema reshukurio hanza robbal alamin hamwisonga mwambia luka elewa ya hatu tindwando arirumao itoma ya hatu tindwando warurumao ndiriele wotselo kabano wandu warilela ngwarindori walele ndiriele wakabano rilelo ngedori jerilele wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh darjona natsena hanza robbal alamin wa tukufu marhaba benchi